Dragi poštovani prijatelji, danas je mjesec septembar, 2. je septembar, utorak je u našem dragom lijepom Istanbulu, a ja se nalazim u društvu dragih i lijepih osoba. Naime, mi smo se upoznali, ima neke skoro pa i 2 godine, jel tako, 2,5-3 godine, sad će skoro 3 godine da bude i upravo su vaši naslov, što kaže, iz Banja Luke su i naslov je i dobar, jel, stari biser bosanski, dobri ljudi. I ja, Fatima iz Jada, dobro nam došle u Istanbul. Hvala vam što ste me obradovale. Ti znaš sama, prošle godine nismo imali prigodu da se vidimo, kad si mi napisala poruke, evo, iz daleko Istanbula mi smo poletili da dođemo u Kumburgaz, mada se i Kumburgaz računa kao Istanbul. Sve tako da spomene što ide u komad. Dobro nam došli u Istanbul, Kumburgaz. Kako je Banja Luka? Šta ima kod vas? Mašal. Da. Ja, kako vidim, vi svake godine sve mlađe i mlađe. Ja. Sve mlađe i mlađe. Mašala. To je baš dobra rečenica što je spomenula. Rad održava. Treba nešto pomalo raditi, praviti, raduckat. Ja, i to tako bude onaj lijepo, zdravo, kvalitetno. Upravo to. I ovako, i nas ovake obradujete lijepim, dragim rečencama. Da. Naravno, i meni još draže se upoznati s našim ljudima od Slovenije pa do Triglava, što bi se reklo, pa dole do Makedonije. Svi su naši ljudi, naši dragi, fini, obić, prohoda, prošeta. Malo kafu, čaj popiti. Lijepo smo se mi ovdje podružili, ispričali, narodski rečeno. I Bujrum, naravno, Istanbul, lijepo se prohodajte i u Bursi, a naravno ako dođemo u Banja Luku, pišemo, čujemo se, ja. Da, svaki dio ima svoju posebnu priču. Da, upravo tako. Da, hvala ti. Puno pozdrava, naravno, i za Banja Luku, i za našu dragu Bosnu. Vidite, kako dobro si rekla, rad održava, a možda se na to može i dodati malo treba za sreću. Ja, ovako, nasmijano lice. Ja, to, jeste. Bez frustracija, bez iživljavanja. Da. I družite zajedno. Ja? Tako da. Jeste. I u Turskoj, i našoj dragoj Bosni, svim našim gradovima. Važala, čestitati, spomenula si da si postala, jel se kaže, pranana. Prabaka, pranana. Mašala, super. Eto. Da, Bujrum, dođite u Istanbul svi što nas bude gleda, poslušali, obiđite i našu dragu Bosnu, Banja Luku, lijepu, sve gradove svijeta, pa eto, čujemo se, pričamo se, družimo se svi zajedno, ako Bog da uskoro. Hvala vam, poštovani prijatelji, i od mene i od mojih dragih prijatelja, i ako Bog da do godine viđamo se opet i u Istanbulu, a možda i prije i u Banja Luci. Amin. Amin. Za nas sve. Da, hoćemo. Ako Bog da. I to će biti zdravo, lijepo. Kako treba. Eto, hvala vam prijatelji. Malo ću vam sad ovako pokazati. Hvala vam. Malo ću vam pokazati kako izgleda Istanbul u septembru, zalazak sunca, što smo malo spominjali, i tako ćemo da kažemo o današnju našu priču i da prekinemo. Vidite kako je lijepo.